እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ቆየሽ እኮ አስጠበቅሽ። አለሁልሽ። ሰላም ሌሲ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አለ። ምን ተገንቶ ነው? የትላንት ጭንቀትሽ ፊትሽ ላይ የለም። ካሌብን ከቤት አስወጣሽው እንዴ? አይ አልወጣም አለ። እና ምን ተፈጠረ? እኔና ካሌብ አወራን ማለት ምንድነው ያወራችሁት? ዝም ብዬ ነው እኔ በባዶ ስጨነቅ የነበረው። እሱ እኔ ከነመፈጠሬም ረስቶኛል። አልገባኝም። ቆይ ምንድነው እንደዚህ እርግጠኛ ያደረገሽ? አወራን ማለቴ ስለመጣበት ጉዳይ የኔን ህይወት ምናምን ለመበጥበጥ ሳይሆን የራሱን ሰው ይዞ ለመሄድ ነው የመጣው። አይ ጥሩ ነው። እና አንቺ እንዳልሆነ በምናውቅሽ? እሱ ልቦ ያለው ሌላ ሴት ጋር ስለሆነ ነው። ማንጋ? ብነግርሽ አታምኚኝም። እኔ ራሱ ብታይ እንዴት እንደተገረምኩ። እንዴ ማናት? ሳምሪ የኛ ቤት ሰራተኛ። ለዚህ ነበር አታምኚኝም ያልኩሽ። ኧረ በእናትሽ ዝም በይ ሄሉ። ካሌብ ምን አይነት መስፈርት እንዳለው ያወቅሽ ታምኚዋለሽ እንዴ? አሁን እንደው ማን ይሙት ካሌብን ከሰራተኛ ጋር ፍቅር ከያዘው ምን ይደረጋል ኤልሲ? ፍቅር እኮ አስበሽበት የሚይዝሽ ነገር አይደለም፣ የስሜት ጉዳይ ነው። ኧረ በእናትሽ ዝም በይ ሄሉ። ሞኝ ነሽ እንዴ? ይልቅ አትጃጃይ። ሰውዬሽን ተሎ ብትገላገዩ ነው የሚሻልሽ። ባላስታለቅሽ እንዳላገኝሽ። አንቺ እውነቱን እኮ ነው የነገረኝ፣ እኔ አምኛለሁ። ስለዚህ ወደ ሰላም ውድ ቤተሰብ እንደናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደና መሻሽ ሁሉም መልካም ነው። እንኳን ደህና መጡ፣ እንኳን ደህና ቆያች ማለት ነው። ሁላችሁ እንኳን ደህና መጡ ማለት ነው። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አዲሰኛ ነኝ ማለት ነው፣ ተባብሩኝ እና ዛሬ ኢሉና ኤልሳ ማለት ነው እንገናኝ ንወራ እና ከም ጅርቱ ነጋ ከሰኒ ያንሌ ነጋ ኮዳ ዋቀዮ ፋግሌቱ ሲኒስ በጌ ነጋ ፈያ ከሰን ናፍታተኒ ሲኒን ጀቹ ጃለዳ ቻናሊ ከናፍ ወሪ ሃራታተኒ ሰብስክራይብ ፊ ላይክ ጎቹዳኒ ጨልቀባ ሲኒን ጀራ ገሩ ዱርሳ ዳወዳቲ እርገዳ ወተኒ ቦደል ላይክ ጎዳ ሰበቢን ኢሳ ላይኪኒ ቆየሮ ነመቲ ፍራታ ዋን ታይፍ ዳወዳ ካ ላይክ ጎቹ እንደገቲና ሲኒን ጀራ ቶሌካ ስንንጨራ ፓርቲ ሸነፋ የኮነ አምስት ፓርተኛ ማጣል ዛሬ ማለት ነው። እና ፓርቲ ሸነፋኒ ከነፈካታ ፓርቲ አርፋፋኒ ዋዬ ካሌፊ ሳምሪ በጣም ደስለኛ ይሄ ሴት ኡጋ መቃንሽቱ ባዬነት ተለጀቹዳ አፋንኮ ከሰት የሮ ባዬቹዳ ሳምሪን አኩማ መቃንሽ ጀቹዳ ኡጋ አዳ ጥሩ ሴት ነሽ ማለት ነው። ዱጋ ባየት ኮነቲ ቶልቲ ጀቹራ ቶሌካ ሀራ ኢሉንኮ ኤልሳይቲምታ ኢማርት ጀቹራ ባዛዌ ኤልሳይንቱኒ ካሌ ከን ኤርጌ መና ኢሉቲ አከሺኒ ኢሉፊ ቅዱሴ ገርገር ባስቱ መተዱሪን ጨልቀባ ኢሽራ ጀቹራ ሃቲ ሰበባፊ ሃቲ ዱቢ eenyudha Elsaayiidha jechuudha. Elsaayiin tuni Elsaa jedhuun isaan ka afaanii Amaariffaatii fi afaan Oromootii qoshii wallayyaa gatii ta'eef innaa ishee ergee arrammoo isheenii akka Kaalebiidhanii icciitii walii qabanii fi fiqranyaa ta'anii ihee allaqam iluutii gowwaadha dhugaa dubbachuuf tananii isheen icciitii isheetti himti. Elsaayiin tun immoo wanta iluuni Elsaayitti himte Elsaayi immoo fuutee Kaaleetti buf goote akkuma sarii jechuudha. Inna itti himti jechuudha. Gaafa itti himtu immoo Kaalebiin itti kolfa. Maaliif isheen riyaa ishee dhugaa seeti garuu isheen riyaa dhugaa muti riyaa gantuu jechuudha. Riyaa gantuu keessaayyuu gantuudha. Inna abbaa manaa ishee irraa fudhachuutti jirti baazawwee waan akkasiisanidha. Inna kana fakkaata baazawwee waaqayyo waan akkana kana sinitti hin qabin dhiira gantuu fi dubartii gantuu irraa waaqayyo sinaa eegu. Dhiira foolii dubartii marsee dhuuka kaatu fi dubartii foolii dhiiraa marsitee duuka kaattu waaqayyo kanarra nu qabu nu baraaru fataa jedha jira daabbo keessattuu kan bare kana jechuudha. Dubartii dhiiraaf fajjeestu mindinoo seetochi mindinoo maal taatanii sila qilleessa keessantu qilleessa dhiiraan jiraatanii uumatu qilleessa zinilaata malee dhiiraa mutikko warri dhiirallee dhiifamanaaf godhaati. Sin dubartiidha ittanii of hin ajjeestan garuu dubartiitu sinii jedhee of ajjeesa. Kuni cinqilaatiin isaanii baazawee sirrii mootii warroota akkasii jechuudhaan ittiin kolfaa geetan abadan
iraaf jecha jechuudha kiristoosii mataa koo firee mataa kooti ofirraan kutuun jedhe qilee aboo malee gad argiba sinii galee malee hindu baqa iraaf jedhe innaa waan kana fakkaataa laayikii koomantii godhaa sin lolaan jiru baazawii asaa koo normaal nu inni normaal nu sinii galee kanaafi laayikii subscribe gochuun dagatiin akkoo dhaggeeffachaa amame sin dhaggeeffachiisa iddoo biraatti dabarree caawwataa jira dhugaatii jira dansaa jira እና ይሄ ፈልግን ባዛዊ ምንድነው እነዚህ ፊትሽን ዘብዝፈሽ ተጠብቅሽ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ካሌብ ምንድነው ከጀርባ የሚሰራው ኧረ በእናትሽ ነገረኛ ሚስት አትሁኝ እስቲ ምን አለበት በስነ ስርዓት እንኳን ሰላም ብትይ ምንም ቆይ ግን ማን ነው ሴቶችን ነገር አስታጥቆ የሚልክብን እናንተ ወንዶች ናችሁ እናንተ ታናደዱናላችሁ መልሰን እናንተው ጋር እንተኩሰዋለን ኖ አይመስለኝም ይልቅስ እናንተ ነገረኛ ስለሆናችሁ ነው ባካ አታረሳሳኝ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ኦ ማይ ጋድ መጣ ነገረች የኔ ምስኪን አምናኛለች ማለት ነው ሄለ ምንድነው የነገረች አይልሽ በሳምሪ ፍቅር ላብድ ምንድነው ካሌብ ምን ላርግ ብለሽ የሁሉም አይን እኔ ላይ ሲያርፍ አቅጣጫ ለማስቀየር የፈጠርኩት ዘዴ ነው iddoo kanatti immoo akkuma agartanii eessayin haruu keessa dabartee gubatteerti sababni ishiin aartee gubattee maalidha yoo jettanii inni kaalebiin waan saamrii jaallatiseeti garuu kaalebiin jaalachuudhaaf odoon ta'ini akkaataa itti ciitii quddusee fi haadha manaa isaa gargar baasu jechuudha iluu jechuudha inni akkaataa itti iluu argatee harkasaa keessa garafatudha baazawee nagariin iddoo kana garuu eessayin gubattee bobaate agartee nama hinaaffaa nama meeqanyaan akkasuma dambiidha mutiire inni akkasidha maal hojjechaa jirtu meesin baazawee laayikii fi koomentiin keessaniisa jabaachaa jirtu jajjabaadhaa izosh እንታጭ እንደ ምንድነው አራ ለምን ደምሮንሽ ነው ናይ ልጨምርልሽ ምንድነው አንተ ያናከርኩት ግዴለሽ ቆይ አንቺ ነው ካሌብ ወይ በቃ ተዋት አይ እኮ ጠጣ ስለማታውቂያማ ምን ይሄ ስዊት አይደል እንደ ምን ያረጋል ና እባክህ አንተን ጨፍር እሱን ተው እሺ ሶ እና እንዴ ነው ክላስ ምናምን ጨፈር ነው የምትይ? አዎ እንደዚህ iddoo kanatti akkuma agartan kaalebii saameri badee mucaa kan akkamiin natti tolti dhugaa waaqayyoo quddusee fi maannoo kunniin arfaan iddoo takkatti walitti qabamanii dhugaatii dhugaa jiru nama machaanii maal akka ta'anii bazawee nagartu waaqayyo immoo gaariidha Ina qudduseen garuu saamriin akka dhudduu fi akka saafaana teessee saatii kanaanii dhugaatii kana dhuddu hin barbaadu maaliif sababni isaa haati ishii gaafa irraa fudhatanii saamrii gaafa gara ofiitti fidanii adaraa irraa fudhatee haati adaraa natti kennite waan ta'eef naasheen akkana dhuddu hin barbaanne galgalaan akka ishiin qo'attee raftuun barbaada barumsatti illee baay'ee cimtuu baay'ee qaxaleedha jechaa ture qudduseen jechuudha dhugaa dubbachuu fi saamriin baay'ee natti tolti isaan keessaa namni natti tolee bakka yaanni isaaniillee bilchaataa ta'ee kan nama hubachiisu saamrii fi quddusee bichaadha kuuwwan ilkeedha jechuudha bakka iluun illee umaan jettu isaan keessaa Elsaayiidha ka gubattuuni haati dubbii mata duree fi kaalebii kana jechuudha na hunduma keessan nan jaaladha garuu guyyaa tokko viidiyoon kun bira gahuun na sababdoon ta'ini akkasidha በነገራችሁ ዛሬ እንደዚህ ነው እናመሰግናለሁ ሁላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ አዲስኛ መጣላችሁ በነገር ሌላ ቀን እንገናኛ እናመሰግናለን እንኳን ሰላም ለሊት ያላ hundi keessanu nagaan bulaa kan gaarii naaf qabaadha la nagaan oola ifama nagaan oola nagaan tura sinin jedha galatooma
ቪዲዮ ደስታለሽ ምን ችግር አለ? አይተ ደስት ኢንጆይ ታደርግ ምንድነው? ከማ ነገ ክላስ አላት ካሌብ። እኮ ልጅ እኮ በቃ ያንግ ናት እኮ ትልቅ ናት። ምንድነው? ነገ ክላስ አላት ካሌብ። ምን ሆነህ ነው ግን አንተ? አዲስ አይደለችም እኮ እሷ። ኧረ እርሱ ትንጠጣ በእናታችሁ እንዴ! አልገባኝም። ምንድነው በዚህ ልክ መናደደ? ቆይ አንተ ምንድነው ይችል ስትነካ እንደዚህ የሚያንጨረጭርህ? አልገባኝም። ሄሉ እንደዚህ እንድትለምድብኝ አልፈልግም። ጊዜዋ ገና ነው። እኔ ግን እንደሱ አልመሰለኝም። ሄሉ ሄሉ አረባሽ ሄሉ ስራ ከለሽ